Neanes, kto tebe ne blaži, ba drago delatelja, zapovedej Boží. Uveren sam, ovako snažno osjećanje može da se prijedom iz duše, javne ličnosti iz duše čoveka koji voli. Znači, trenutna slabost Ivana Kasića, je njegovo delovanje njegovo i posljednog otoka, sve do njegove smrti u Veneciji. Uspeh valja dodati i ta smrt u Veneciji izrazila iz njegovih snažne i iskrene ljubavi, a možda i iz iluzija. Jer velike vrlo često nisu daleko od iluzija. Posebno od izmučenih duša. Prema tome, onaj ko nije prošao te zamke mržnje i dobijanja ljubavi, teško će shvatiti jedan deo bolotvorske literature, teško će razumeti uzvišeno ponašanje Petra Popovića Đede, bolotvorske legende iz romana Crvene vlasti Dobrice Đorđe. Zamislite onaj isti trenutak, kad Đeda izlazi u Tesličke jame, onako prlja, morzim, duhovno sasvim miran. Onda se to njega ne tiče, dolikuje Ivan Bakić, ponavlja. Kako je to radost, kakva je to moć, ne biti radost. Zaista, to osjećanje doživio sam nebrojno puta i na različništvu i pod istragom. Skoro svaki put poslije iseljenja, ako su me učeni u vratili pri čistoj svesti, zapravo sam onako krvavi konja, ako sam bio u stanju da preseno zaključim, nisam spomenuo ni jedno ime. U zakonu bio je to smisao moga postojanja. Dugo sam prekinio ovu i sad ću vam pročitati ovu pesmu koja se zove Duša. Duša. Nisam siguran duša šta je, ali postano znam da me duša voli. Otkad znam za sebe, dušu upravljamo i mišljom. Za sve što sam uradio. Ili duša je odgovorna, a ne znam duša sve, ali znam. Da sebe sasvim zaboravim. Pomogu za dušu. Drago delatelja, zapovedej Božih, ili kto ne pohvali, va se